Dalan, kinapudno ken biag. Mami, saan ka di ngampo naklaang? Ha? Oo, nanak ko. Uray sak, mami. Ampunak laang. Wan, pudno nga ampun kayo laang. Ngam ipatpatagda kayo kini daddy yo. Labda kayo mad ka ni Daddy, Mami. Wan, anak ko. Daytoy tilaglagi pa nyo, Uray ampun kayo laang. Tanapatag kayo kada kami kini daddy yo. Mami? Laglagi po nyo dayta, ha? Wan, Mami. Uwan, mami? Oh, anya pa lang aramiden nyo dito balkon. Denar, Joan. Apa di kay pala maturog. Agpapaangin kami kada Mami dito yung balkon, Daddy. Kasta aya. Daddy, I love you. I love you, anak. I love you, Daddy. I love you, anak ko. Anya lakad na gito anak ko na ya. Mal, yung kay maturugan. Tapno masapa kayong agring inton bigat. Tayo tayo makimisa. Wan, Daddy. Good night, Daddy. Mami. Good night, Daddy. Mami. Good night, anak ko. Ena, amom ka dila kay? Kanayon abalik si ni Joan nga isuda ket ampon. Ha? Ket kanayon kumat nga ibaga nga itilikodan ti amin, ipatpatag talatay na. Wan bakit? Kasta ti ibagam. No kasta nga ipalagiptaken ka nga ampunda. Apay. Di ka kadipay lang maturog. Saan pa'y? Anya ka diti pampanunutom aya. Ngamin, malagip ko tinapalabas. Kasta unay apa nang isagsaganak iti amin na banag. Iti pa nagsikog kunto ko ma. Nagururnungak ijebang ko. Amin agamit ni baby. Gimat gatangak. Nga oray sa anak pa'y amasikog. Takunak anak kasaganan to amin. Intundumtang ti kanito. Amin nakahus ko apang sikog. Chinelas, sandal kat insaganak. Bakit? Ngamjak na uray ti panagsikog ko. Aging gaanapan ta nagpakita iti doktor. Kat may saak gayam alupas. Laura. Kasta unay pa nagladingit ko iti. Ngam agyamanak iti Diyos lakay. Gaputa dimtang da Joan Candenar. Kat isuda tinang paragsak kanya. Bakit? Kanagyamanak pa'y iti Diyos. Gaputa iti likodan ti amin. Amay saak alupas. Kat sa anak a pinanawan. Apay kumapanawan ka. At ayatin ka unay. Gardo. Ipatpatag kayo at kada Joan Candenar, Laura. Kat oray saan ang nagtawad iti dara ken lasag ta dagiti anak ta. Ipatpatag talat ta ida. Wan, Gardo. Padakkelen ta ida iti na Kristiyanwan na panursuro. Iti kasta, saan da dumakkilabar ra irong? Wan lakay. Kasta ti aramidan ta. Kat idaw dawat ko iti Diyos. Tano masarakan dan tumantipod no adadakkel da. Kat saan da tanto amalipatan. Mare Laura, makilugan kamin kada kayo taing ka makimisa. Wan mare, sige, dagasan da kayon tulaangan, Saanen Mare, umay kami la dituyan. Takababain mo't no dagasan da kami pay laang. Kat medyo agkilo pay tay dalan ni. Alang nga Rod, makaamu ka mare. Sige, urayan da kayon to. Sige nga Rod, tain na kon. Tapno makapagsagana kami. Wan mare. Ay na, kasla kaano la day di babasit da Joan Candenar. Ita, nagdadakkeldan. Kat nagpintas, kat nagtaer da nga ubing. Wan Oray ampon kami laang ninang suling. Taimala kami kada Mami kan Daddy. Anapintas ka na taar. Ha? Anya ti kunam, Joan? Ampun kayo? Wan, ninang.
Saan alimod kadakwada nga isuda ket ampon mi mare. Kastagayam. Apay, dakas ka din no ampon kami, ninang. Ha? Ay, saan, basang? Saan adakas? Kas kada tayo anak na tayo ti Diyos. Pagyamanan tayo, tainampun na tayo ni Apo Diyos. Pinagbalin na tayo nga anak na. Isada kayo ka ni Denar, rumbang nga agtulnog kayo kada mami kan daddy yo, ha? O, ninang. Tauray makuna nga inampun na kayo laang dadadi kan mami yo, taimpatag da kayo unay. Love na love da kayo kan ni Denar. Wan, ninang. Oh, aday ta. Asidag tayon ijay simbaan. Okay, ubing. Agsagana kayon, taasidag tayon, ijay simbaan. Kunana iti Roma Kapitulo 8, versikulo 17. Agsipod ta anak na tayo, tagikwaan tayo dagiti idultulin na abindisyon, nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwatay tumat ken ni Kristo, kadagiti indulin ti Diyos, nga agpaay kenkwana. Tanong mairanod tayo iti panagsagaba ni Kristo, mairanod tayo tumat iti dayag na. Kakabsat ken Kristo, anak na tayon ti Diyos. Ket ngarod, no anak na tayo, nasken ngarod nga ituloy tayo ti mangiwaksi iti dakes nga aramin. Ket intay ituloy ti agtulnog kenkwana. Intay ituloy ti agpaidalan iti pagayatan ti Diyos. Ket kas imbilang ti Diyos nga anak na, intay tumet makipagnaed kenkwana iti paraiso na. O anya, Marisuling, sumurot kayo kadi kada kami amapan iji parke. Nasaanan, Mare? Alaing kayo latan. Gundawa yun nga agbabanding asa ka pamilya. Kat agawid kayo nga rodan. Wan, Mare. Ala nga rod, agsisina tayon dito ay mare. Tasabali mo ti pagturungan nyo. Wan, Mare. Mami, nakuna ni Patricia simbaan, nga anak na tayo kanu ti Diyos. Uwan, anak. Kat no anak na tayo ti Diyos, ipatpatig na tayo nga rod. Pudno dayit na anak ko. Kas kada kayo ka ni Daddy, Mami. Ipatpatig na kami ka ni Denar. Uwan, anak ko. Nga oray saan kami anang taot kan ka, Mami. Asaan da kami nga inyanak? Uwan, anak. Nupay kasta, napatig kayo kada kami kini Daddy yo. Da kayo tiragsak ming agasawa, anak. Thank you, Mami. Ay, anya ka ti anak ko. Aya. I love you, Mami. I love you, anak. Mala, umay kan. Tama panta iti ayan dadadim kan ti kapsat mo. Dagi do, nakadayudan. Uwan, Mami. May sakagayam nga ampun, Denar. Wanjing goy. Kunada, no ka na may isang ampun. Agbalin na katulong iti balayda. Anya? Wanmat, kasla di naboyak iti TV. May isang ampun. Kat iso ti tagalaba, tagadalus iti balayda. Tagaluto, kan tagasaktupay. No di na naaramit ti trabaho na, dosaan da, untanda. Kanayon ang mabambannog. Saan akas tadadadikin, Mami? Asingpet da kada kami. Aguray ka, sa dino tayo dagitipod no ananang kantatang yo. Jak amo. Ay, kaasi kamot nga rod, taampon ka, Denar. Sa anak akaasi. Ngamin, ipatpatagdak dadadikan, Mami. Da kami kinimanang Joan. May isa ka nga ampun, Joan. Asi ka pay. Anya? Ampun naman. Ampun ka laang. Saan ka apod no nga anak da mamim kan dadim? Carla. Kaasi ka mat.
Naimagpay kanyak, pasaanak nga ampon. Apay nga ron ngayon kat katawan na. Kat, anya kumanok kat katawa ak. Talagamot kamin amay saka nga ampon. Amom Carla, oray may sakla ang ampon. Tay gat-gatangan nak ni mamik iti nagpipinta sa bestida. Sandal, bag, ganda duma pa ya gamit ko. Sigangay, kita ang manday ta chinilas mo. Oh, agratratikan. Kan saan pa'y ngagbaris. Ha? Kat katawanak amay sakla ang ampon. Ngam nasingpad man dagiti nangampon kada kami. Sigangay, Carla. Saan ka di asugadora ti inam? Ha? Kan kanayon na kayo payabautan? Nakauy-uyong ni nanang yo. Ha? Wan mat saan ka di? Ngam ni mami, ipatpatag na kami unay. No ada basol mi, saan na kami adusaan iti kastaunay. Ungtan na kami laang. Ngam sika, bautan na kay ti sinturon. Wa? Asino ti maymayat ita ti mami na? Sika, wano siya? Oray man. Basta, may saka nga ampon. Amom Carla, imbis nga ikan ka kumay ti bestidam. Ngamin, daanan day ta bestidam. Ngam saanan? Ha? Itid kulangan kan ni Ellen. Ngamin, nasaya at ti ugali na. Ay na anak ko, no kasta ti bagbaga dagiti kaayayam yo, amay sa kayong ampon, saan nyo latan ng italtalak. Saan aday ta ti pagsaksakitan tinakam yo, Kasuron ko ni Carla. Wan may sak nga ampon. Ngam adayo anapin pintas dagiti kawas ko. Isungay. Di pa'y may gatangan ni nanang na. Tasugadora ngamin. Joan, Wan mat mami. Pudnati ko na. Ay, masurunak lang amin mami. ulitak ang anak ko. No adamang katkatawa kada kayo, nga ampon kayo, di yulatan italtalak. Basta ti panunutin nyo, ipatpatagda kayo kin ni daddy yo. Wan mami. Saan kayo aparitan ang makiayayam? Ngam no as-asaranda kayo dagiti pada yung nga ubing, nasaysaya at no panawan nyo idan. Wan mami. Ta saan ang nasaya at ti makirikyaran ako? Saan ang nasaya at ti makiap-apa? Wan mami. Hoy, Laura, saan ang kaputa at mabalin nyo iti biyag? Kat nagalasan ti panagsasao ti ampon mo iti anak ko. Anya? Dayta ka diti umay mo ibaga diti balay, Nora? Wan, ngamin, kunamlan asino day ta ampon mo. Ampon laang, ngam kunamlan asino ngagsasao. Anya ka diti imbaga ti anak ko iti anak mo, Nora? Imbaga na adyak ka no maigatangan iti napintas abado ni Carla nga anak ko. Imbaga na sugadora akpay. Ha? Ay, kwa, pasensya ka, Nora. Ngam saan mat siguro nga ibaga ti anak ko ti kasjay, no saan apod no? Anya, kanunungam day ta panagsasao tampon mo? Ay, nakakaasimat ni Carla. Kandag iti kakabsat na. Tapod no asaan da nga ampon, ngam sugadora mati inada. Kat imbes ati kwarta nga igatang nakuma iti chinelas dagiti anak na, kat mapan na isugal. Ay, asipay da Carla nga agkakabsat. Anya, Nagturad ka nga imay dito'y balay, Nora. Akasta ti panagsasaom. Ngam di mo matam mo akitaan ti bagim. Agbaliw kan, tapno dagiti nasaya at nga aramid ti surutan kan kadagiti anak mo. ha? Pudno nga ampon mila ang dadyoan kan denar. Ngam saan mi ida abaybayan. Kat patawidan mi pa'y ida iti sanikwami. Kasta ti panangipatag mi kadakwada. Ha? Kat siga. Anya ti mabalin mo nga ipatawid kadagiti anak mo? Tagtagi ba sitam ka diti panagbiag mi? Saan? Ngam kayat ko lang nga agamiris ka. Tauray ko man nakurapay lati may sa pamilya, basta nasaya at ti aramid ti ina ken ama iti pagtaanganda, nasaya at matngarod ti aramid ken ugali dagiti anak da. Kat ni Carlang anak mo, pudno asaan nga ampon, ngam ipapaay mo ka diti talaga apam matag ti may sa nga ina ken kuana, ken kadagiti kakabsat na. Ha?
No anak na ka ti Diyos, Nora. Surutam ti pagayatan ti Diyos. Kat padakkelemmet dagiti anak mo iti na Kristyanuan a sursuro. Asaan ket ati panagsugal. Bakit? Naitaluak iti kumpanya pagpapayak. Kat syempre, di makkilan ti sweldok. Ay na, agyaman tayo ti Diyos, lakay. Wan bakit? Kat amok ati makagapo. Kat ti kinasaya ti panagpuspusok. Nadalus ti trabaho. Ken nasaya ti pan nakikadwak kadagiti katrabahwak. Lakay. Naimbag ti Diyos kada tayo, Laura. Pudno launay anaimbag ti Diyos kadagiti anak na, lakay. Intay, agpaidalan iti pagayatan ti Diyos. Kat kas imbilang ti Diyos nga anak na. Intay tumat makipagnaad iti pagarian na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.